maze mwesha none naguhaye none je numa aha mana haburugwa ahanywe menshi yamaze gushuha sivyo oya ntacyo sheri erega burya amazi akanyasi meza ku bantu n'ubwantu yakunda ama warumbwiye ngo mama yarapfuye nibyo nari ndavuga ora nyuma yo kubura abavyeyi ndasigaranye mutonya wanje twaciye mu bihe byinshi bikomeye kugira ngo tugere aho tugeze ubu cyambere ndashima Imana ko yabidufashijemo ariko gashimira Imana cyane twanje sheri humura nzokubera data nkubere mama aruba sure yes of course sharakoze ubundi iyo umuntu amaze kuba afise umuntu akunda aribagira ibintu byose yamayeho bibi ntakire kibasaba kwibuka aya nkuko niyumva se shero kundo ni rwiza sheri cyane iyo uza kumenya nanje uko wansanze ubu natoye uturakabiri kuva tumenyanye nahora sinatwenga basindeka ngo baze umunsi wa mbere duhura natwenga nyine wari wajinyitse wari gutwenga se umuntu utatse yo nahuragira ariko ngwaze wize kubungabunga umugabo akivye shasheri nawe nagubizi usi ukunda umuntu ibintu byose birikora niwe wumbamwo ngakwiyumvamwo niwe wumbamwo umva rero tuzokomeza karirimbo kuri mariage yacu tuzoririmba ubwo tuzatumira umuhanzi oya nyine uzazi kuririmba jewe ndirimbo jya munani igihe 15 yose naririmba ugatwumva Sisumu sheri wanje nkunda cyane sheri wanje ndamukunda niwe nahisemwo wanda bakobwa ndirimbo ni yanjye yaje gopogere mbega wowe nako ndishimye urishimye sheri ubona kubwire rero burya amasaha y'akazi arageze nagira kubwire sheri burya iyo umuntu amaze kwinjira mu rukundo yamana indirimbo shasha muri we nanjye naje mu rukundo ubu mfise indirimbo shasha mu mutima wanje wow magabizo sheri umviriza muzomemukire sheri je nago nzobikora ahubwo nabindi byo nashaka kukubwira abakobwa mukunda guhemuka ariko ayo kahira abapija nagara abakobwa gusa n'abahungu nese nyo wamemukiye wanteye igikomere ku mutima ni yari umuhungu anzokivura mfate urushinge mfate icara handi umviriza ndagusho dogiteri ntazugushona nari kuvuga ko barira ndagicara handi kirabarira umviriza nzofata urushinge mfate gakasi nsature handi hari uruguma ndahashone usigare uri myu shawara arangije kubikora sho tugende hasi atutaye mba nanjye nagusanze utagusonza reka nacu dushana twagafana amabije tugenda Fanta? Reka tugende shashe nta kintu wagiye nacu
Shuri. Nariko ndaraba urabona ko amasaha ageze kure. Amazi azindi yageze kure. Turi kumwe nawe rega umwe nitwata. Kafana kanyowe. karakanye cyane Jena rinyote urabona ndakagejeje. shazuba n'ikintu ari Okay, shit. None. Bishasha. I love you Love you too. Kuvugira Musheri. Urabona je ikintu nshaka. Ndashaka ko urukundo rwacu ruba urukundo rw'akaroruhore. Yani urukundo rutandukanye n'izindi nkunda. Titanic. Oya bajya bagize gwabo. Je sinjya copy mu buzima. Tuzogira go wacu original. Tuzogira ori different ya Titanic. So no kuvuga rero shiri. Ya musara wagiye mu nkumbu zitaheze no burana nubwo twirirwanya ariko twatembe numva n'amaguru yarushe reka nayi kiravuye kandi arafushika cyane ngende kukazi mwe nakonte amasaha aragiye nibyo kandi nakuraza akazi nakambere nago nabirwanya ariko shiriye bambabaza abandi bari he n'igihe cyanjye cyangwa cyawe cyari kitaragera awaye natembe shwa muri dushe nararize uramba banje bararize nawo uramba banje nagenda gakure oya ngano nyazukire ahubwo je igeze kuri ahubwo ndiwe ubona ari indera abarisha nari kuna kwaza maze gutera ejo yandikiye gaki wanyandikiye kabiri ko nyine shuwe je nafite akazi kenshi rabizi ko ndimo ndatereka ndandira ikibanza cyo gukorera rero ntago byoroshye pe warakoze ntago ndizera neza kuko mwereke ntago turabonana ariko byifata kibanza gukora cyose kasha gute nashenye ndakomeye n'ubusatsi bwe n'ukazi ntago twenga wapisha barabwiye je harabona baza bose ndatawa ko urukundo kundi bazana je nariyenye ko ngira ko nducitwa umukobwa igitsina gonda cyo cyangwa mu birumvikana akenshi umuntu akomerekejwe umutima biragoye gusubira kandi kwizera umuntu kimwe nanje yawe ni bashikiriye nakubwiye je nagwa estoma wara namba ni petitation yes ajiriro kuri ibintu mu comedy byari kukubera ati ki daruche kubera bega wowe ni petitation kandi mugabo wari ubizi petitation ndashoboka rero je nabagwa yenye upfutse ndagwa ne prochete zose ndagwayari wayivuga oyiza mugabo bwe si wowe wenyine ariko hari n'ikintu ndashaka kukubaza ndarusha wanambura ibirayi nitumara kubana sidusubira kubyiyambura hari ikintu kikamubaza nkubona tuzogira mariage ryari ashira imbwira reka kwiseta mbona wipanga kwanza kutameza amagarika kandi tuvukana kagaho mu karamatsi ndagasozi karakana kane gusa karashimisha pe Ismaili sabga boss Umwana taje yari hafi umukozi wanje keshe mfise umushitsi arabizi aca hafi cyane cyane umushitsi witeka kibune ndeka ariko si kuri mariage nzoguterura nzoguheka nzogenza gute uraziye kibazo cyumaze kukimbaza ntabwo bose nashitse umviriza rero
Ngera maranga barisha babo. Yo oya ahubwo n'ubutane. Wakibundi ntuzi ko sigaye. Sho bakoza. Yeni voma mazi mu mozani. Kwa dumuru nini? Mwidumu zinka. Kugirinda ndashaka kugira mozani. Ego boss ndabikora kweli. Ayarashitse. Nubwo mushaka regigezo. HB. HB? Yes, brother. Reka mfise ubundi ndabara gusa. Karaba amasumashitse. Asha ndamusamba shayite twambaye Turana. Hariya. Genda nashaka kuramuze gusanga. Sasa none uyu muntu ko ntarinda amazina ndamukubwira hanyuma. Cafe nawe urafuha. Chenga ndutunyiruka. None byo bya mutayo uvuga wabikena. Kubera mvuze yuko wiha. Ko kofera mu mutwe bugira indero. Amakuru none sister. Ni cafe wanje. Ni atari ariko hari ni atari mu mwanya sinzi tuzogushigara mu mishwana ya atari Dogo. Gena ndaza kubwira ko tumuherekeze. Aguze ko turahari. sawa sawa ariko ntagenda atansezeye Genda. sawa sawa Grafere nawe wanuriye hakweli Mbega umwana. Ndamukunze. Urukundo rw'ubwo bwose. Yesuwe. Kugaruka cha ni kapiti frere. Papa yatasha kiri muto akayoya ndakarera. Ukananiye karangwa n'ubuntu n'ubwuntu. Rero ugiye kuraba urwaruka rw'ubu. Boss yarushitse ngo nayiza. Urabona ko Neza kozi. ari mubaza. Nakubwiye mu kirahure uzaye mu gikombe. Maze cyagira aho cyamenetse boss. Umwe bindi nabyo nabuze urufunguzo hano kwa kabati. Nakibazo shina. Marara. Sha. Ujyana urugono rw'Abakina filime bara. Oya. Akenshi ubura abantu gusa ariko usanga ari neza. Nta kintu kibakoze. Ntacyo bakoze ariko umuntu umubwiye rimwe yumva kabiri. Okay. Sheri. Ndakumukunda. Nari ndakubwira. Utunze umwana akana kujya mu rugo rya petit frère wawe. Ufite akazi kenshi. Arahura n'abandi bana bakamurarura ku marigara. Okay. Teka turekane tumureke ntacyo. Ariko araja kumenya tuzamusha mu rugo. Hama ariko ikibazo rambaje ati mbe mariage ni ryari. So icambere ino nzumbamwo iyi nari mpanze. Sha. Ujyana urugono rw'Abakina filime bara. Oya. Akenshi ubura abantu gusa ariko usanga ari neza. Nta kintu kibakoze. Ntacyo bakoze ariko umuntu umubwiye rimwe yumva kabiri. Okay. Sheri. Ndakumukunda. Kaza dore kabuze ibingongo. Nawe urujuje cyane. Nawe rwose sangiye. Ya. Urayamazona. Jesi nango ndamazi cyane ariko. Arya mu mazi meza. Asha. Nyine nawe ze. Ndakunda. Dalaza muzuze nawe. Isma. Sabwe. Murahejeje. Cyane nje kuzuza. Uzakuzuza. Kendo yabiki.
sawa sawa cyangwa shawe yinywere ese ngwa amazi amiki sho muri kurira okay ama ariho ikibazo rambajije warambajije ngo mbega mariage ni ryari tuzogira ngo ko ryari sibyo ayo sho banzu nyishure oya nakantu reka mbafite ubwabo gusubira kuguhombana sheri burya no uri kuvuga ngo dukore ubukwe asa kwitonda kuko urabona nk'ubu hari imizigo natumye ko itarashika kwaza ijambere amamvu y'ivyo urazi yuko inkovu ntirakira neza kimwe usona kuva tumeyanye ndiko ndahinduka undi umuntu ndiko ndamenya kuyaga n'abantu je nahora ndi umuntu w'umujinya asheko ncisha oya sheri ntabwo ndimo ndakuhatiriza nanje kandi ikindi nanje narababajwe bafite ubwoba rero yuko ibintu byambaye ngo byosubira ko kandi ndagukunda cyane sure amashuri urabona ngaha ndi muzo gupanga inzu bapanze ariko yego bati gusa ni heza nakunze nubwo ari heza hambera kure ndi ndatahambera kure hari igihe imvura iba yaguye nk'imodoka iri nko muri garaje ukaca usanga ndikora ngo nashika ngaha rero ngomba kwimuka ngaha ahantu ndiko ndarondera inzu itagase ku ruzi iyi parafo Dubai ndetse shiri iyo nshaka kwimukira mana neza ugiye gupanga cyangwa ntiya none mpanze ari kibazo kibazo ndakomeza mbwira okay wewe uri kurakora nanjye ndiko ndakora reka inzu tuzoyigurira hamwe uzambwira ngo ni inkwano ngufasha n'inkwano uzozanira yake zitanu zandi zindi cyangwa uzana miliyoni zandi ije nizere mbwa kari plan none ngo nano bankenye ucereka tubireke ko cyendere sura mbere oya uri imfubyi nanjye ndi imfubyi banza rwacu uzakora imana imana n'abantu cyane nyine okay sheri mburiza buriko burira reka tugende kwanza kandi shu ndibutse urafite ideni yanjye cewe shu ikisi ngaho mbwira ni byishyura ugishyura nga nyembwira ni resi wow ibyo ndabikunze ntushambwe tugende na none tugende amaze iminsi nduha ejo rwanda ejo ni rent ni inzu wari muri poro kudidwa n'ibintu nshaka nzajyane muri sona basi ku mugoroba muri sona nako cyane ariko sona oya sona wapi sona bari ibigabo byinshi nyine tuzajyana nanjye n'umugabo wanjye no umusheri wa mbere bajyanye muri sona niyo atanguye kumvangira no muri sona wapi nziza shiri nje ntabwo mwiza y'abandi nandukanye n'abandi bakobwa bashinzwe kubona ibyo byizere kandi nzabyibona mubwiye tuzajyane muri sona kubera ko mukunda kandi ari uko mperuka ndakwinginze ubyemere vuga yego ashiri vuga yego avuga yego shiri ndetse muri sona numva mbyuriye igitondo uwamera bajyanye muri sona afata n'ibiga byose byo muri sona agenda nabyo nawe utakubwira ibyo muri sona usigaye kutanyizera ndakwizera ariko sinde aho umuntu akomereke nawe akwiye kwama ahagenda kibasimba baranimba ngo ushaka kugira ushaka kunyisha nshaka usabye kandi kahise amakosa wa mbere yakoze ntibisigura yuko nanjye nakora sorry nimba uzi ko nkunda I love you baby ngaho seka byayeze okay unzarishiri
imisi yose uzomara ga kwisi niyo nzomara turi mu rukundo ntuzogere kumva ijambo sona mu mutwe wanje sona niyo abagabo si abagore kubera cy'abagabo sona bana okay basi tuzajye basimbira ishimo njimo dusanzwe nkuko ahubwo nzobera ibody yambuze tuzajye muri ishimo abo nacho njimo saba Jesu okay sangapi saa 10 na zitanu Jesus Zitandukanye disi saa hindi ashara mu bitano noneho saa hindi n'iminota 18 arandaza soma neza ngaha nayiracuritse kandi reka